jutra. Vežbe koje možete uraditi i kod svoje kuće pokazuje vam instruktor fitness kluba Bojana. Dobro jutro, i danas smo sa vama. Radit ćemo vežbe za jačanje mišića leđa, pa ćemo početi. U blagom smo pretklonu, raskoračni stav. I idemo rukama nazad, povlačimo laktovima, dakle spajamo lopatice i kontrakujemo mišiće gornjeg dela leđa. Izdah je gore, leđa su prava, vrati u produžetku kičme. Idemo još dva. I posljednja. Idemo dalje. Laktovi su skrčeni, idemo gore, potisak i vratimo nazad laktove uz telo. Izdah je gore i nazad. Idemo još. Jako je važno jačati mišiće leđa, prvenstveno preventivno. Izdah. Još jednom. I posljednji. Dobro. Sada ćemo angažovati i trapezasti mišić, pa ćemo, dakle, povlačimo laktove i ramena gore i vratimo nazad. Izdah i nazad. Dakle, angažujemo mišić gornjeg dela leđa, površnog sloja. Idemo još. Tako je, izdah. Naravno, možete dozirati sebi opterećenjem, imamo male bučice, a vi kako vama odgovara. Još dva. I posljednji. Idemo dalje, sada ćemo angažovati malo mišiće nogu, pa smo u blagom počučnju, idemo do uzručenja i zanožimo nazad, izdah i vratimo se u blagi čučanj. Dakle, angažujemo i mišiće nogu, gluteusa, a samim tim i lumbalni deo kičme. Zatežemo nazad, leđa su i dalje prava. Izdah. Radimo neizmenično. Bojana vam pokazuje kako sve to izgleda bočno. Izdah. Još dva. I posljednji. Imamo još jednu vežbu za danas. Treba će nam samo jedna bučica. Opet onaj isti položaj, blagi pretklon. Ruke su u uzručenju gore. Idemo nazad. Prebacujemo bučicu u drugu stranu i vratimo. Dišemo ravnomerno. Leđa su zategnuta, prava. Radi, dakle, cijela muskulatura kičme. Idemo još. Isto to ćemo ponoviti sad i u drugu stranu. Ajmo. Tako je, dišemo sve vreme. Leđa zategnuta. Još dva. I posljednji. Toliko od nas za danas.